Anya laki din! Anya ti kunam? Ada award ni Miko, iji pagadalan nyo anak ko? Wala lang. Isong enton Lunes nga da program iji school. Umay datatang kananang na. Tapno awaten dati award ni Miko. Puo na yan. Kasta unay manen nga rod para magnipuring no kasta. Ha? Amok ti ugali ni Puring. Tunggal ada award ti anak na, mapanaiwaragawag. Ti una pa nagitiin na, akum laude ti anak da. Nanang? Ay, lumastog manan ti karuba no kastoy laeng. Nakaragrag sa kaklakay, gapu iti award ti anak ta ijay pagadalan. Uray sakmat bakay, nakaragrag sakak. Sapay la kumatagtultuloy ti kasjay nga ugali ti anak ta. Ipamaysa na ti oras ken atensyon na iti panagadal na. Sapay la kumaa, makitak mit iti anak ta, nga ado ti arapaap na iti biyag na. Ungarod lakay, dualaengen atawan, makaturpos tumeten ti anak ta. So nga gagagit ta bakay. Nadamag kumot day ta, Marta. Talagaan nalaeng jay anak da poreng ken nestaur. Nalaing? Ano nalaing? Kat nalaing mutlaang mo ti anak ko? Ha? Gapulaang ta ada award na ti anak da. Kas jaydan. Kunam lano kalalaingan ti anak da. Anya ka din day ta nga ibagbaga, Marta. Dayjay apuring award lang. Nakangat-ngaton ti panagkita da iti bagida. Anya? Ay, basta para kanyak, nalalaing ti anak ko, ngam ti anak da. Isulangan na awardan ti anak da, gapo, ta favoritism ti teacher da. Aniya lakit din ay. Apay ngay akas namot ng tibagbagaday di Marta. Jakmat an-anwag. Ay, jakman amaw no apay. Tauray siyak nga raw. Kat mas daawak. No apay akas jay tibagbaga na kontra kada kayaw. Panagkunak, awan mo't timadi nga inaramid mi. Proud kami laang iti anak mi. Kan kang runaan na. Saan kami nga aguy uyaw iti kabats ni Miko nga awan-award na. Ay, bay-bay amon Di mun to panday jay babae. Wana na, no siyak makauawat iti ugali na bay-bay antayulatan. Nairwam tayo umod iti ugali na. Kasla saan ngagpampanunot. Kan may siya, managapal iti karuban na. Wan nga rod na. Noan niya ti makita na iti karuban na. Masapul mag nga daken kwa na. Ay, apay nga minaya. Kasta una iti guram ginipuring. Gapulaing tad na award di anak da. Ket awan iti anak mo. Ay, basta. Marurudak man. Basta para kanyak. Jay anak ko ti kalaingan. Nalalaing mo't ni Luis ngam ni Miko. Siya kon ti mangibagbaga. Anya? Masigurado ang makaturpos tumot lang ti anak ko. Ket, nasayahat ka din no kastamare. Anya lakit din aya. Kat no makaturpos to ti anak ko. Kat saan jay anak da. Katawak inakunak tumat. Ha? Saan nga umdas di award na, tapno iso ti pakakitaan, makalpas iti panagadal na. Ay basta para kanyak, agturpos diyan ako. No nalaing ni Miko, nalalaing mo't ni Luis nga anak ko, period.
mo iti daydi a Marta. Awan mo't amo ka basol ko kenkwana. No apay akas di ti bagbagana. Bayamon Naimbag kumamot no siyaklatan ti pagsasawan na. Saan na kumamot nga iraman ti anak ta? Kasano di na iraman, kit iso nga rod ti bagbagana. Jay award ni Miko. Una yan ay atikaskan ko na akaaroba. Inton kon pagsasawa lang arod tapno agnakam ti jas ti a babae. Bayamon ko naktumay. No da tayo makawawat, bayan tayo latan. Panunutin na latan, no anya ti panunutin na. Ibaga na latan, no anya ti kayat na nga ibaga. Addan to aldaw na dayjay. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Anyati ko na? Ada girlfriend na ni Miko? Wala lang. Iso mo di ka na yun lang itulod tunggal malpas ti klase. Iso ni Jane. Aniya? Ay na, nagubingan matan nga ada kaayan ayat na. Ngam sa bagay, kasjay mo ti inana, nasapa anak ki asawa. Isu asaan anak kaskas daaw. Ha? Isu asi ka anak ko, ipasnak mo ti agadal. Iti kasta, saan ka maitulad iti dayjay amiko? 20 na pay lang, ngam addan ti itultulod na. Ayan nga lakit din aya. Wala lang. Ipasnak ko't agada. Imbagak mat iti anak ta lakay. Saan mat ama iparit ama addaan iti girlfriend. Ha? Basta ti importante, saan na kumaabaybay ti panagadal na. Tani, manulaangan abulan kat agturpos mutan. Kayat mo asawin, podno ti dimanon kanyak nga da girlfriend ni Miko? Wen lakay. Ngam nagsarita kamin may papan iti dayt na. Impromise na mat kanyak asaan na abaybay ti panagadal na. Nasayaat no kas na. Saan na abaybayan ti panagadal na, nga uray adda kaayan-ayat nan. Taparamot lang king kwa na dayta, bakay? Nakapurma ka mat kumare. Wan mare, mapanak man ijay ili. Inakag paaramid iti tarpulin. Ha? Tarpulin? Apay, matay kan? Si kakit di mat kumare. Matay nga ibagbagam mat. Total, kat umadani mo ti panaggraduar di anak ko. Kat mapan ko mo ipaaramidan iti tarpulin na ah. What? Tarpulin agad? Katuan, awan madakas na. Saan ya? Anya? Masigurado, ang makaawat mo ti anak ko iti award inton umay a graduation da. Kan masigurado, anag nga to ti grades na. Excitement ko mat kas ina, iso ama pa na kung agpaaramid iti tarpulin na. 2, iti kas na, may sa ijay sango, may samot ijay likod ti balay me. Tapno makita dagiti tao nga aglabas, nangro naman da ijay apuring. Ay, apo! Anyang laki din day ta kumare. Amok ngamin, akas taunay tumanan na para magdayjay apuring. Isu akas tuyan ti aramida. Tapno saan da panunutan, nga isu dalaang ti makabaal. Pwes! Ay na, nakakaskas daaw at talaga. No apay akasta ti panagsasao ni Marta itilikliko da. Never mind, puring. Amok ang makauawat ka. Isobaybay ang latan. Anya lakit din aya. Hagasim man, sinigurado na ang makagraduar di anak na, kat di na pa'y sinigurado no ayos ti grades na. Saan mat apa ng dadaal? Ngam na ko na ngamin ti anak ko, nga alanganin ang makagraduar ni Luis, gaputa ado ti bagsak na. Anya? Day tamot ti imbaga ni Miko kanyak. Ngam sapay la kumaa, taad dapay tiwagas, tapno maisimpa na dagiti grades na. Adda kanumo la girlfriend na kat. Kundi uyaw ni inang na iti anak takin anak, ngam di na ba't nga rod mapantayan na husto ti anak na. Just kiki de. Day tangarod mo't laang ti bagbagak,
Di namat mabambantayan ti anak na. Ngam no agsao. Nalabas pa'y ngam grabe. Nanang, ape dito yung tarupuling. Naglalawa pa eh. Impaaramid ko rin ta ije ili. Tapno 1 week before iti graduation nyo, ipalkat ko ije sango kon ije likod. Anya? Aywan gayam. Kat, kumusta ti panagadal mo? Kumusta ti grades mo? Ayos ka di matlaang? Ha? Nanang, Oh, apay akitaan nakakasta. nanang, kwa, Anya day ta akwa. Ibagamon. nanang, pangasi ko ma. Tadidak nguraan iti dayto yung ibagak. Anya? Pakawanan dak ko ma. Gaputa, sa anak ang makagraduar. Bagsak dagiti grades ko. Anya? Kan saan laday tananang. Masikugan ti girlfriend ko. Iso alas kin nga agtrabaho ak tapno makaurnunga. Dayta ti ibagbaga. Ha? Anya nga ita. Amin nga ibagbaga na. Nagsubli amin kan kwa na. Wen nga rod nana. Ay, jak amo no maasyanak kan kwa na. Wen no katawaak. Ay, bayamon. Masiguradok ana amiris na mutan nagitibidot na. No makaamiris pa yan. Ngam no saan ay jak laamon. Day jay ti saan anasaya at nga aramid. Imo na ti palastong na. Ayan niya lakit din aya. Wen nga rod nana. Agasam man ta nagpaaramid gaya man iti dua ang naglalawa at tarpulin ti anak na. Apara kumainton graduation na. Anya? May sakano ijay sango ti balay na. May samot ijay likod. Tapno amin kano nga aglabas at tao. Kat makita dati naggraduar nga anak na. Ngam anya nga ita. Saan mat nga rod ang makagraduar. Kan nakasikugpay. Ha? Sana balay. Tanalaing mat ni Marta. Amo na tararamidan na. Iso a problema na matan na kita. No dagiti daddo mo anaganak. Kat naragsak da ita nga agsagsagana para iti graduation ti anak da. Siyak, saan? Nanang, No kastamot lagayam ti aramidam. Di ka na kuman nag-enroll, idi pailaang. pakawanan na ko ma nanang. Kasta ti ibagam? Pakawan? Huh, kunaklakit din no ada ka iji pagadalan iti inaldaw akaawan mo dito balay. Ngam saan matgayam? Tada ka iji boarding house ti kaayan ayat mo? Gusto ko mamot nanang. Ang mga numangag ni kahilat ibagbagayo. Ay awan bibiyang ko. Uray mangag na. Mangag na lata ah. Total basol yung adwa. Ha? Tapno amoyo ah. Bain ko amin abain. Numabalin la kumati agpukaw. Inaramid kon gapu kada kayo. Nanang, gusto ko mamot na. Sayang dagiti tarpulin nga imparamid ko. Kunaklakit din no aggraduar ka. Ngam saan matgayam. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Aldaw laangan ti urayan, maimartya tamutan ti anak ta. Wen nga rod bakit? Nagpaido maaragsak. Ay na. Ay, sayang mo't di anak ni Marta. Ti amuna kat agad-adal itinasaya at di anak na, ngam saan mo't gayam. Isumit lang ti kunadagi ti karo ba? Kastaon na iti panang ipalastog na makapaggraduaran di anak na. Ngam saan mo't gayam? Imbag kumaano saan na anapan imbagbaga ka dagiti tattao. Anya nga ita? Nakababain bakit?
Maasyanak iti anak na. Ngamkin ni Marta, saan? Ha? Makangag iti sa uti tattao. Maganab na iti kinapalastog na. Maring makamiris tapno baliwan na, tikas dyan nga ugali na. Ay, dahil dati magbaki di kan ka kumare. Naglaing ka mang dilaw iti anak, takin anak. Ngam di mo matutukan di anak mo. Ha? Oh, anya ita. Adda ka di serbina, dagiti impaaramid mo at tarpulen. Ako na nga ikargam ija sango, kandi ko ti balayo. Adda, Mare, kita am da puring agasawa. Awan ti kasta nga ugali da. Ngamne, uray na sapa na dan iti girlfriend ti anak da. Agraduar akom laude. Kasta unay, apanang uyaw mo iti katakwada. Imbagampay, asa na makaturupos ni Miko, ta nagubingan anak ki girlfriend. mababainak nga rod kumari. Hey, Iso ajak rumrumwar. Tamabainak alumabas ije balay da puring. oho, adayamad bain mo. Mapandakit din ton bigan, taagpas kanda, blow out ni Miko. Ha? Adda ka no ti sagana da kuna ni puring iti kalman. Mapanta amok matlaing ang makasidsida ka iti igado. Imaya kun adito'y balayo, tadi kamot makita alumabas. Ha? Adamot basit pagsasangwan ije balay inton bigat. O may kayo Mare? Ayabamutin ti anak mo, kanti girlfriend na. Agyaman ak unay ti panangimbitar mo kada kami Kan pakawanan na kuma. Kadagiti saan anasaya at nga inararamid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok naglablabasak. Iso mababain ak unay itakan ka. Ay na, anya kalakit din aya. Awan day je kada kami. Tinapatag kat na amiris mo asaan anasaya at noo mo na ti palastog. Husto ka kumari. Imo na ti palastog ko. Nga isukit ti pakaibabain ak ita. Saan lang asyak? No di kat ti buo a pamilya. Ala, huston kumari. Umay kayo inton bigat. Namnamaag ti umayaw, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.